Leti 70 tase Superspar kaManzini ye-Lifestyle Center namuhla tihlangeneke naletinye tinhlangano kufaka ekhathi iswaga namuhla bathula yona-ke incwadzi yetikhalo lapho-ke bakhala ngetintfo letahlukahlukene lokufaka ekhathi kuhlukubetwa ngekwelicansi labathi pheceleti sexual harassment basemsebentini. Lokunye-ke labakuvetile indzaba yekubitwa ngetinkobiyane nangato-ke timbongolo babe basemsebentini. We condemn that in the highest sense. Ngiyabona ukuthi wangiyo i-management yase Superspar lekhona lana. So we really condemn this and the allegation leyendiwe ukuthi kwenteka la e-Superspar kugcinela kuphi. What action are you taking? Sexual harassment emsebentini ngaphathe kahle kwamantombazane nabomake emsebentini indzaba leyicansi yimvo vele lesingakhoni ukuthi siyibuke eceleni uma siva ukuthi iyenteka. Kusifokotisa kakhulu ke ukuthi sibone vele tisebenti takhona eSuperspar diphumele tibanjiswe ngiyo inhlangano yeswalimo lapho khona vele bebabhikisha bafuna ukuthi kube ne-justice for lapho sisi bethule bakhanze ukuthi sebe babe ma-victims aleyo le sexual harassment. Leti 70 ke tithe tifuna i-justice for Spesihle ne-justice for Winile labathi-ke basekhathi ekuhlukubetweni baphathi labanye bakhona lebo baphathi bekulichamkisa eveni lasendiya laba bahlukubeta khona-ke emsebentini. Bathi-ke kubete nemuntu wesifazane lotawucoshwa ngekuthi ubikeke kuhlukubeteka asemsebentini. Nginohlanhla Twilight indzaba into eMaswati channel ngena nonto beko Thabetse kaManzini.